Pred nama se prostire Gatsko polje u Lici. Njime mirno protječe rijeka Ponornica, te nenadano nestaje u tlu kao da krije neku tajnu o podzemlju. Dobro skriven ljudskom pogledu, na padini brda Godača nalazi se teško pristupačan otvor koji također vodi u podzemlje. To je ulaz u špilju Bezdanjaču, mističan prolaz u daleku prošlost. Malo ljudi zna za ovo iznimno otkriće davno izgubljenog plemena. Bezdanjača je vertikalna kraška jama koja se na dnu nastavlja kao razgranata špilja bogato ukrašena kalcitnim sigama. Posebno je zanimljivo što su podalje od ulaza u špiljskim kanalima i dvoranama pronađene ljudske kosti, po svemu sudeći vrlo stare. Ko su bili ti ljudi čije kosti počivaju u ovom tajanstvenom podzemlju? Put prema Bezdanjači vodi kroz selo Zalužnicu. U blizini crkve je periodično špiljsko vrelo zvano Pećina, čija voda za jaki kiša protječe kroz donje dijelove Bezdanjače i tu izvire na površinu. Za sušnog vremena voda se povuče i ne teče sve do nove jače kiše. Prije 20 godina u vrelo su zaronili speleolozi, dospjeli su do 60 metara udaljenosti, ali nisu stigli do kraja. Od vrela Pećine put se nastavlja preko zaselka Brakusova Draga, te se uspenje u spadinu Godače. Doznajemo da ovo područje nije sigurno zbog opasnosti od zaostalih mina koje su tamo postavili srpski pobunjenici za Domovinskog rata. Tko zna kad će doći na red razminiranja ovog područja, posebno zanimljivog arheolozima i speleolozima. A sve je počelo prije 60 godina. Zagrebački speleolozi Vlado Božić i Ivan Filipčić spustili su se špiljarskim ljestvicama i užetom kroz jamski otvor Bezdanjače dubok 30 metara. Sjećam se sada tih događaja prije 60 godina kad smo istraživali tu jamu Bezdanjaču. Bio je običaj da se ja spuštam prvi dole u jamu i pogledam šta ima da bi znali šta raditi dalje. Ja sam se spustio na 30 metara duboku vertikalu, spustio se niš jedan sipar dole i ustanovio da se to nastavlja prostrana špilja. Ne bi mogao dalje sam istraživati, pa sam zato pozvao da dođe dole i Filac, Ivan Filipčić. Došao je do mene dole, tada smo ustanovili da ima jedno račvanje u desnom dijelu kanala, našli smo neku drvenu konstrukciju, no to nas nije puno zanimalo, nego lijevi dio, kanal koji se relativno strmo spušta, ali je lijepo zasigan. Bilo je prekrasnih siga u stropu, posebno onako malo deformiranih siga, ali šta nas je zaprepastilo, to je po dnu kanala vidjeli smo mnoštvo ljudskih kostiju, posebno lubanja, i mnoštvo keramičkih posuda. Mnoge od njih bile su prekrivene već sigovinom. Tada nismo znali šta dalje napraviti. Tada smo se spustili do dubine od jedno 130 metara
i ustanovili da se tu nastavljaju još vertikale za koje nismo imali opremu. Ustanovili smo da se špilja nastavlja u dimenzijama kakva je i bila gore, a to je veliki izazov za speleologe. Napravili skicu špilje do kuda smo mi došli i gdje se nalaze te posude. Zaključili smo da je to jako, jako staro i da je to jako vrijedno. Odabrali 6 posuda, sve to poslali u Zagreb našem članu Mirku Malezu, paleontologu koji je radio onda u Zavodu za paleontologiju i geologiju Kvartara. Prošle su 2 godine, a stručnjaci još nisu poduzeli arheološko istraživanje. Možda su imali druge poslove ili nije bilo dovoljno novčanih sredstava za Bezdanjaču. A Bezdanjača je strpljivo čekala. Moj prijatelj Ivan Filipčić, speleolog koji se sa Vladom Božićem prvi spuštao u Bezdanjaču, rekao mi je da je našao unutra nekakve kosture, a da nisu došli do kraja špilje, da je tamo neki skok, neka vertikala i da oni nisu mogli dalje. Pretpostavio u stvari da su ti ljudi ušli kroz neki drugi ulaz, jer nije vjerovao da su se oni mogli spustiti kroz onu vertikalnu jamu kroz koju smo mi ušli. I ajde, potaknuo me da idemo sa više opreme da dođemo u špilju, da se spustimo dole kroz tu vertikalu i da nađemo taj drugi izlaz. Čak je pretpostavio da je to možda, da su ih Turci zazidali, da su tu pomrli od gladi, tako nešto je bila priča i onda sam se ja odlučio da organiziram istraživanje. Poznato je da se u ta teška vremena za turskih osvajanja narod zaista sklanjao u špilje. Često bi zazidali ulaz i ostavili samo mali otvor za prolaženje. Možda je neprijatelj otkrio sklonište u Bezdanjači i potpuno zazidao ulaz. Tako su ovi nesretnici ostali zarobljeni u špilji i poumirali od gladi. Za mene je ta priča bila vrlo intrigantna, uzbudljiva. Želio sam što prije otići u špilju, uzeti opremu da možemo nastaviti dalje tamo gdje su zastali zbog pomanjkanja opreme Božić i Filipčić i ići do tog ulaza za koje je pretpostavio Filipčić da su nekog drugog ulaza kroz koji su oni ušli unutra. Zainteresiran pričom o zazidanim ljudima u špilji, Hrvoje Malinar je kao pročelnik speleološkog odsjeka planinarskog društva Sveučilišta Velebit odlučio organizirati istraživanje Bezdanjače. Htio je odgonetnuti tajnu ljudi čiji su ostaci pronađeni u špilji. Ekipa speleologa, puno elana i uzbuđenja, kreće na istraživanje Bezdanjače. Da skrećemo skupa špilji dok će gotov bit, a nakon teškog rada uzviknut ćemo tada, da bio gladan ili sip, sve za Velebit. Dalje treba ići pješice i svu opremu ponijeti na leđima. Treba istražiti ima li još neki dio špilje koji je do sada ostao neotkriven. Kod jame je mali predah i okrepa. Planine, planine i tebe, a onda si od mene otišla ti, ostale su samo te planine. Započinje spuštanje u jamu u kojoj ih očekuju iznenađenja. Za povratak će im poslužiti speleološke ljestvice.
Zato se i užeta i ljestvice učvršćuju za drveće na rubu jame i bacaju u dubinu. Ulazeći u unutrašnjost treba se priviknuti na mrak kojeg razbijaju karbitnim svjetiljkama. Na raskrižju glavnog kanala i desnog odvojka leži posuda i uz nju zasigana lubanja, koja je tu kao nekako upozorenje nepozvanima. Pogled na kosti tih davno preminulih ljudi izaziva istovremeno nelagodu i sućut. Procijenjeno je da u špilji ima 200 ljudskih kostura, svih dobi od djece do staraca. Ekipa stiže do mjesta gdje prethodnici Božić i Filipčić nisu mogli dalje. Jedan za drugim spuštaju se užetom niz neveliki vertikalni skok u nastavak špilje, očekujući nova otkrića. Začudo, u nastavku kanala nema tragova ljudi, ni kosti, ni keramike. U donjem kanalu naišli su na stijene prekrivene takozvanim freatskim sigama koje su nedvojbeno nastale pod vodom. Ti donji dijelovi špilje bili su u doba ulazaka ovih ljudi potopljeni. Osim freatskih siga zapaža se poviše na stijeni trag nekadašnjeg špiljskog jezera koje je u prošlosti sprječavalo ljudima prolaz u nastavak špilje. Hrvoje Malinar je uzeo uzorak freatske sige i kasnije ga predao u Institut Ruđer Bošković na radiokarbonsku analizu radi utvrđivanja njene starosti. Slijedi izrada nacrta špiljskog kanala u kojeg su se spustili. Nakon 100-tinjak metara špiljari dolaze do mjesta koje je u prvi čas izgledalo kao kraj špilje. No, u narednim istraživanjima otkrit će oni još mnogo kanala i dvorana. Ekipa je u povratku ušla u desni odvojak da i njega izvidi. Ovdje ih je dočekalo pravo iznenađenje. Na tlu su ugledali brončane predmete koje prije nisu zamijetili. Odjednom su shvatili da to nisu nalazi iz doba turskih osvajanja. Ovo je mnogo starije arheološko nalazište. To je neko izgubljeno pleme iz predpovijesti iz brončanog doba. Kaj misliš kaj je to? Srp. Je, slavo Srp. Nakon prvih otkrića, speleolozi se s uzbuđenjem zavlače u teže dostupne zakutke špilje u potrazi za predmetima koji potječu od tog, kako su ga već nazvali, izgubljenog plemena. Pazi sige. Na drugoj treba da izrastu. Ko je? Oho, kak je lijepo čovjek. Stvarno dobro, stvarno. Ali mene čuli kako su... Otkrivaju sve više predmeta i gledaju ih ushićeno
ali i sa strahopoštovanjem. U jednoj plitkoj posudi našli su drvene žlice, prastare drvene žlice. Malo dalje još jedno iznenađenje. Na tlu su otkrivene perle od plavkasto-zelene staklene mase i probušeni morski pužići za ogrlicu. Nalazište je fantastično. Sve leži nedirnuto, možda i 1000 godina. Neke su kosti prekrivene sigovinom, a u jednoj zasiganoj nakupini komadića kostiju i zuba vidi se brončana narukvica. Malo dalje, među kostima je pronađen i brončani mač s dijelovima korica. U polumraku se je sjajila poput zlata. Ipak, druga strana sjekire imala je zelenkastu, malahitnu patinu. Znak da je to samo dobro očuvana bronza. Pronađen je i fragment drvenog dijela koplja koji paše uz nešto ranije otkriveni metalni vrh. Prema godovima na presjeku vidi se da nije izrađen od deblje šibe ili ravne grane, nego je tesan iz debla. Kada su speleolozi utvrdili da je donji dio špilje u doba izgubljenog plemena bio potopljen, shvatili su da nije postojao drugi ulaz. Ljudi bezdanjače ipak su se spuštali u špilju kroz jamski ulaz kao i speleolozi. Pomnijim pregledom zapazili su da jugozapadna strana ulazne jame nije u gornjem dijelu posve okomita. Tu su se ljudi mogli spuštati uz pridržavanje za položeno uže. Naime, u špilji je pronađen komad užeta zavezan u čvor. Znači, imali su uže. Najdonji, okomiti dio jame svladali su tako da su na dno spustili dugačko stablo jele s potkresanim granama, čiji su batrljci poslužili kao prečke na ljestvama. Takve su ljestve koristili ljudi već u starijem kamenom dobu, u paleolitu. Hrvoje Malinar je odabrao 15 reprezentativnih artefakata i po povratku u Zagreb ih je predao arheologu profesoru Vladimiru Milosavljeviću iz Odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta. Ljudi izgubljenog plemena nisu stalno živjeli u Bezdanjači. Živjeli su u nekom obližnjem selu. Bezdanjača im je bila grobište, nekropola. Nadiranjem jačeg neprijatelja, pleme se privremeno sklonilo u špilju, smatrajući da je tamo na sigurnom. Nažalost, ne zadugo. U Bezdanjači je malo ravnih mjesta za spavanje. Primijećeno je da su ljudi u vrijeme zbjega radi udobnijeg spavanja izgradili na zakošenom tlu 6 kamenih terasa koje su prekrili lišćem paprati. U strmom zapadnom kanalu, blizu ulaza u špilju, vidi se i ostaci drvene platforme na kojoj su vjerojatno spavali stražari. Ono doba ljudi nisu imali karbidske komi, nego su koristili luč. Raskali su drvo i onda su zapali i s tim su svjetlili.
Drugo nisu imali. Kako bi mogli dulje boraviti u podzemlju, ljudi su ložili vatre uz koje su se okupljali, grijali, pripremali hranu, spavali. Vatra im je ujedno bila opća rasvjeta. Luči su koristili samo za prolaženje kroz mračnije prostore. Nešto nije posve jasno. Kosti su prilično razbacane. Pa opet, prema patini na njima vidi se da ih nitko nije dirao stoljećima. Kako to objasniti? Kroz minulo vrijeme sigurno se dogodio veći broj snažnijih potresa koji su razbacali kosti, pa su se one kotrljale i skupljale u udubinama na tlu. 3 godine nakon prvog otkrića brončanodobnih ljudi u Bezdanjači, Hrvoje Malinar je odveo do nalazišta stručnjake. Arheologinju Ružicu Drexler-Bižić, paleontologa Mirka Maleza i geologa Srećka Božićevića, da se na licu mjesta uvjere o kakvom se otkriću radi. Arheološko istraživanje provedeno je 1965. godine. Tesari su najprije izgradili drveno stubište kako bi se arheolozi mogli sigurno spuštati do lokaliteta. To je stubište izgrađeno po trasi po kojoj su se nekada spuštali pripadnici izgubljenog plemena. Istraživanje je vodila arheologinja Ružica Drexler-Bižić, a osteološka istraživanja obavio je dr. Mirko Malez iz Zavoda za paleontologiju i geologiju Kvartara. Na jednom keramičkom čupu izrastao je sigasti stup visok 40 cm. Uzet je uzorak sige za radiokarbonsku dataciju. U institutu Ruđer Bošković analizom je utvrđeno da je siga počela rasti prije 3300 godina. Iz toga je zaključeno da od tada nadalje pleme više nije obitavalo u špilji. Na temelju arheoloških istraživanja objavljeni su opsežni stručni radovi u Arheološkom vjesniku i u nizu drugih stručnih i znanstvenih publikacija. U početku se smatralo da ovo pleme pripada japotskom kulturnom krugu, ali je prema dataciji nalaza utvrđeno da se radi o nekom još starijem predjapotskom plemenu, protojapodima. Neki arheolozi smatraju da je Bezdanjača služila obližnjim stanovnicima isključivo kao grobište. No profesor arheologije Šime Batović iz Zadra smatra da je špilja Bezdanjača u ranijoj fazi bila pokapalište pokojnika, ali je zbog nadiranja nadmoćnog neprijatelja u doba panonsko-balkanskih seoba u 10. i 11. stoljeću prije Krista poslužila kao zaklon. Takvog mišljenja je i profesorica Nives Majnarić-Pandžić iz Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te arheologinja Mirna Malinar iz Odjela za arheologiju Ministarstva kulture. Špilju Bezdanjaču koristilo je pleme od druge polovice srednjeg brončanog doba kao nekropolu. Kad su na početku kasnog brončanog doba prema današnjem području Like počeli prodirati neprijatelji sa sjevera, pleme se povuklo iz svojeg sela i sklonilo u špilju. Špiljski kanali su strmi, pa su ljudi izgradili od suhozida zaravni za ležaje, koje su prekrili s paprati i sjenom. Nedaleko od ulaza izgradili su od trupaca drvenu platformu za skupni ležaj. Temperatura u Bezdanjači je neugodno niska i ljudi su na pogodnim mjestima ložili vatre radi grijanja, kuhanja i opće rasvjete. Neprijatelj je ipak otkrio njihovo sklonište. Vjerojatno je izvršio opsadu radi izgladnjivanja, a potom ušao u špilju da ih pobije i opljačka. Branitelji su potisnuti sa svojih vatrišta i ležajeva dublje u špilju, ali su tu svladani. Nakon pljačke neprijatelj izlazi s plijenom iz Bezdanjače i nitko nije više ulazio u nju kroz više od 3000 godina. Najveća količina brončanih predmeta pronađena je u teže dostupnom kanalu, u koji neprijatelj očito nije ušao. Tako su najvrijedniji artefakti ostali sačuvani, a tom dijelu špilje speleolozi su dali ime brončani kanal.
Akademik Males ustanovio je da u špilji ima ostataka domesticiranih, ali i divljih životinja. Posebno zanimljivo otkriće bila je lubanja na kojoj je izvršena trepanacija, to jest bušenje lubanje u svrhu izlječenja psihičke bolesti. Artefakti iz Bezdanjače danas se nalaze u Arheološkom muzeju u Zagrebu, ali je samo dio izložen u stalnom postavu i dostupan je posjetiteljima. Zanima me čemu je služio onaj fragment okrugle ploče sa koncentričnim krugovima i na poličini ima ušku kao za iglu. Očito je nekako služilo da se negdje zakapča i to mi nije jasno jer sam našao samo jedan fragment. Taj fragment je zanimljiv, ali je premali da bi se mogao odrediti točna njegova uloga. U tom brončanom dobu imamo nekoliko primjera čemu bi moglo služiti. Jedno od toga je ukrasna toka koja se prišivala na prsa. Ta toka je, imamo ih u paru, imamo jednu koja se nosila, imamo debljih, imamo tanjih. Ova ima utore svugdje po sebi, što recimo u puno kasnijim razdobljima inicira da bi mogla biti jedna fibula, takozvana pločasta fibula. Bezdanjači smo pronašli u prvom tom ulazu i u jednoj posudi plitkoj fragmente 3 drvenih žlica. Naime, da su to žlice, ova jedna je veća, pa je možda bila kao zaimača šefla ili kako se to zove, ali jedna je manja, što bi mogla biti kao žlica, imala je čak i neku kuku da se može možda objesti negdje da, koja je bila, imala neke ukrase, zbadena bila. I, da li je takav predmet, drvo, općenito, da su drvene žlice pronađene negdje kod nas, ako ne drvene, da su nađe brončane ili nekog drugog materijala? Najpoznatije šeflje su, eto ga, iz tog neolitičkog razdoblja, keramičke. Zapravo imamo na prostoru Hrvatske, ja bih rekla sad već možda i preko 500 komada bakrenodobnih keramičkih žlica, koje su, znači imaju isto rupu na koju se onda nasađuje drveni držak. Zbilja u stotinama komada. Problem s keramikom je u tome što je ona ima trusnu površinu. I naša pretpostavka je da su to zapravo rijetko korišteni predmeti u nekom funkcionalnom svakodnevnom smislu i da su naprosto morale postojati drvene varijante svog zapravo tog bešteka, jer je puno praktičnije i u krajnjem slučaju kad se pokvari čovjek puno brže i lakše napravi novo. U Bezdanjači sam našao nešto, nekakav kameni predmet, recimo te veličine, nije veliki, a ima oštricu i ima jedno mjesto suprotno od oštrice koje se baš vidi da je spretno za primiti sa prstima, sa 2 prsta i palcem. Mene je to asociralo da je to neki rezač za kožu ili tako. Da li je to, šta vi mislite o tome, šta znate o tome? Pa mi znamo puno o tome. Ona je zelene boje, dakle od zelenog kamena, male dimenzije, nekih 2-3 cm. I to je uobičajena kultno-zavjetni predmet. Tu u ovoj vitrini je jedna također kultno-zavjetna sjekira koja je rađena iz bronce, koja ne pripada Bezdanjači, nego je nađena u Ličkom Osijeku. Ali, dakle, još imamo brončanih, imamo kamenih, ove male kamene. Njih imamo, dakle, bez rupa kao gotovi predmet. A imamo ih probušene da bi se nosile oko vrata kao privjesak. Nekoliko artefakata iz Bezdanjače izloženo je u Gatskom pučkom otvorenom učilištu u Otočcu. Nakon završenih arheoloških istraživanja, speleolozi nastavljaju s otkrivanjem novih podzemnih prostora. Dolaskom na otvor same jame Bezdanjače,
koji je za mene, dječaka, bio ogroman, duboko. Bacili smo kamen da si dočaramo taj zvuk pada, koliko pada taj kamen. To je sve bilo ogromno. Hrvoje veže uže, odlazi prvi dole, svi mi polako jedan za drugim spuštamo se, što ruksake, što mi, jer unutra smo spavali 2 noći, 3 dana smo bili. Nakon tog silnog spuštanja, koje je za mene izgledalo da se spuštam 100 metara, a ne 40, dolazim dole, noge se tresu, ruke se tresu, prvi put uopće u takvom podzemlju. Nakon spuštanja uzimamo svoje stvari, sljedeći dio je ogroman sipar koji trebamo proći da bi došli do mjesta gdje se inače spava, to je separe ili bivak, kako su ga ljudi koji su istraživali nazvali. Godine su prošle i arheološke ljestve su već trule, a špiljari se spušta na svoj moderan način. Poslije napornog istraživanja potreban je odmor. Kompleksnost istraživanja ponekad zahtijeva višednevni boravak u špilji u kojoj valja kuhati i prenoćiti. Dolaskom u separe raspakiravamo svoje stvari, vadimo hranu van, spremamo se večerat, nekakav konačno obrok obaviti. Normalno odmah kreću priče, pošto po putu dolaska do bivka, do separea gdje se spava, već se susrećemo sa hrpom kosti, hrpom lubanja. Hrvoje nam pokazuje mjesta gdje se još uvijek nalaze i dijelovi glinenih posuda, raznih alata, svega što su ti ljudi upotrebljavali koji su boravili u toj špilji. Jednom je zgodom Zlatko Ćorak donio u Bezdanjaču gitaru i svima uljepšao odmor svojom prekrasnom špiljarskom pjesmom. Špiljene su moj život.
Osim otkrivanja novih špiljskih prostora, speleolozi istražuju biologiju podzemlja, proučavaju speleogenezu, odnosno uvjete u kojima je špilja nastala i mjere kriptoklimatske parametre. U najdonjoj etaži špilje pojavio se problem s disanjem zbog prisutnosti ugljičnog dioksida u zraku. Pri idućem ulasku u Bezdanjaču izmjerena je na tom mjestu koncentracija ugljičnog dioksida u zraku od 3,1%, što je čak 100 puta više od normale. Arheologinja Mirna Malinar je na temelju nalaska grube keramike za svakodnevnu uporabu, kao i oružja koje se u tom razdoblju nije prilagalo u grobovima, zaključila da je u završnoj fazi ta špilja poslužila za zbjeg. Za Mirnu ti ljudi u špilji nisu više bili neko izgubljeno pleme. Ona se saživjela s njima i njihovom tragedijom. Ponesena fantastičnim nalazima, ona je to pleme oživjela u svom romanu Duh tame, u kojem je maštovito ispreplela zgode s istraživanja Bezdanjače s dramatičnim događajima iz daleke prošlosti. Tako da sam se od malena pitala tko su bili vlasnici tih predmeta prije toliko godina i što se njima zapravo dogodilo, jer oni su svi stradali valjda u toj špilji. Inspirirana očevim pripovjedanjem i brojnim nalazima, završila je arheologiju, ali i napisala roman Duh tame, priče iz prapovijesti. U romanu su oživljeni likovi i rekonstruiran je njihov život. Recimo, u špilji je nađeno na primjer rasute perlice od staklene paste, pa to je bila po meni ogrlica, dar voljenoj djevojci. Roman opisuje i događaj za koji se dan danas ne zna je li riječ o snu ili viziji njezina oca za vrijeme boravka u špilji. Činilo mu se da je vidio ljude čije su kosti tamo ležale, ali evo kako gori vatra i oni oko te vatre pjevaju i jedna djevojka pleše. Kad sam ja to slušala, isto sam se pitala što se to događalo, je li on zaista to vidio. Možda je to bio neki pogled u prošlost, neko preklapanje dimenzija i tako da sam u romanu... Prilikom posjeta Bezdanjače, ulaskom u samu špilju, Hrvoje nam želi ispričati jedan svoj događaj koji se dogodio prije nas. Veli taman se utoplio i veli najedanput čuje nekakve čudne zvukove. Nekakve, ajmo nazvat, bubnjeve, nekakve takve zvukove. I veli sad on dolazi do tog prolaza da izađe iz separea, naginje se van, normalno ti zvukovi su sve jači i jači i dolazi do dijela gdje i treperi, cijela špilja treperi, taj kanal. I on sad tu gleda, vidi onako, na sredini je vatra, oko nje sjedi jedno 6-7 japoda i japodica, tuku po nekakvim posudama, bubnjevima, ko zna po čemu sve, ne? I on normalno u tom trenutku gledanja nije shvatio da su oni njega primijetili. I veli sad, Hrvoje se okreće i veli počne bježat, normalno oni za njim i veli u tom trenutku taman se probudi. I dan danas, nakon toliko godina, kad se sjetim tog našeg izleta u Bezdanjaču, koji mi se usjekao u pamćenje i slike koje mi je Hrvoje tad ispričao, još ih uvijek imam pred očima nakon puno godina, koje su mi ostavile stvarno velike uspomene na tu Bezdanjaču. Ovo je zadnji izlazak iz Bezdanjače prije Domovinskog rata. Od tada je okoliš miniran. Tko zna kada će speolozi opet moći u nju? Ostaci tog izgubljenog plemena mirovali su u podzemlju dok ih nije nakon više od 3 tisućljeća osvijetlila karbitka Vlade Božića i dok Hrvoje Malinar nije shvatio što su zapravo otkrili. Jednog će dana put prema Bezdanjači biti razminiran
i neki novi speleolozi i drugi znanstvenici moći će nastaviti s istraživanjem. Nova, opsežnija istraživanja tek predstoje, a izgubljeno pleme nam je prema novim spoznajama sve bliže i sve manje izgubljeno.